thil theng tak tak pathum te kan ngai thla ho le do na heng mi pathum te hian thil pakhata experience ton hriat that tak an lo nei thewa ma se he an expert na an in rin tok na tak hian thil poi a thlen thung don ani Tlai khat chu kumsang kha jakwa somsari pahni November thla kha ni a kumsam ruk pariat mi Demetrius Matura hi a boarding house a inlua room lian laute kan mu mek Stockton Trent England a hian a buai hle a chhuat vela chi a phul kwala pon lama ena khwa thim chep to a man mo ngai ti sia atan ha vak hi thalo hle a chan chu pottery factory khutam em na kumtam takalo thok to a chuap po ngong hle hetia chetvel vakhia ta na har sa ma si ati nge ngai a thim ma ngein a thim huna chuan vampire thisen hip chi vampire ti anun chuak ton Demetrius hi Polen atangin kumsom ni pangaliam ta khana ron pe ma England a hian anram Polen a chon vampire te hi thon thu mai an ni lova an culture a betle dani mi hlo om tak tak an ni thu hi an soina sa a an hlo em thinani tuna kan hu mek po hi police vampire painting tak tak ani a chon tuna England a om to ma se tun hai atang khan vampire hi soirik a shele a kumtam lote liam ta khan newspaper a London Highgate khan mola vampire om chungchang te lo chiara chuan thingtlang lama vampire ina be mi che pani chungchang te polo sheboka Demetrius hian mi in an hlau lawa an chi ai fak lo hi makati ani vampire lawaron se lian ani bok nen atan chuan thil mai ani velo baka England vela mi amel sheta thian te bula soi hian vampire om tak tak an lo ring ve ngai lo news ate chuan an chiar ngei maya Highgate khan mol vampire te po ton thlengin mi te soyalani na in an oi ve tak tak lo Demetrius an hetianga soi po hi midanga thian te ho hian a an ti hiala ma se Demetrius hi chuan heng vampire oi lo te hi an at lu tuk wangani hi ati ve thung zan in po hian in ven him tumina be meka polena ati zia thin dan ani athiam em ani a vampire te tanga in ven dan hi a shehle ani England hi chuan ati to ngai lo na in thomaron omle dewa wang hian ati chawle charchar ani a vampire te hi zana ron chuak an ni wangin zan tin ati a arum kil tina hian chi a phul chuak veka arem lai a purun wara the kwal boka purun war hi vampire te du lo em ani hemi nu hian banga cross atar zong te chu a endik le veka cross te hi an nget tha em tia ena vampire te hlo em ni an soi chu cross hi ni wanga tar ani a chuan kal kwala chi te po a phul bel le a purun war te nen chuan amu chau thin ti hian thlamuang takin amu thei chia thin ani kumsang khat jakwa somsari pahni November thla ni a zana po ati thin zia danin ala ti sel ti chuan hetia ati hi aril ru ha damna niya atan boina em a thlen lawa mi dang ati boi lo bok hemi November ni somni pali ma khachuan November ni somni pali zandar som mavel khan police constable kan mu mek John Pai Stockton Trent Police Department ami hian Demetrius boarding house hi apana wellness check anei donani achan chu he boarding house nei tunu hian police hi lo kola a inlua tu pakhat Demetrius Matura hi kar khatvel amu to lo thua soya endik torin atini John Pai hian vakika in nei tunu hian lo honga chuan Demetrius sa in laman pan a room lam police John Pai hian akik ngalwata police ani thu te soya a thatle thatlo an endu mai tho soi ma se thom engma an shelawa tu man ron chang lo kongka a in lockbox si John Pai hian akika a aule a engma an sheta si lawa John Pai hian in nei tunu chu tol nunglok torena ti a kongka chu ane khong throi mai voi khata a in hongal mai in nei tunu le John Pai te hian arim na takan shenghala purun wari mani athim em zui boka Demetrius chuan kawa chang tu an nei lo engan ona eng chulo eng thei si lo John Pai hian a flashlight a phor taringota room aluta he room tero te hi engtin mot taka om a room mu to arap om ber polani hialani
chi kil tina mua akwal chuak vekin alo oma purun var alo om cheu bok khuma chuan puana in khu mihring ni om taka mu akal hnaya chi le purun var ti chu rap phei pa a puan avahong chu Demetrius alo ni nge alo thito chiang ani avun povot vekto a en chianga engtia thinge ni ang o anti a thi chan tur om hi sha ta har le a baka aruma chile purun var zong zong nen enge ni ang ati thisen le hliam eng man musilo room rap dewa khuma alo thit to pani bera chuta thil pakhatala lau thong mel apuani Demetrius hian athi don hian a hlau nge a hlau thong lutuk nge aka a anga a mel hi diklawani natakin lau takin a thiamoni o ti turani John pai hian hi hitwal tha ani thayangem o anti a Demetrius hian tu emamu in beyani anga alawem ni anga ti ma se ataksa ero tha na nu ma tur omang eng ma lang si lo hliama nei lova engtin nge hliam lang mi alo hian a tha ang autopsy ti angai don chiang ani in nei tunu kan mu mek po hi athong tak zeta chile purun vel hi engi omziani ang ti in John pai hian in nei tunu hi zota in nei tunu hi chuan engma ni love ati ve thin dan reng ania ti a John pai hian engi omzian dele fata vampire hi lau tlata inven ve dana ni hi ti ena lo changa John pai hian in nei tunu hi a en deuh renga a oilo makati siani John pai hian thil engkim hi pa ngai taka en phota trul ni in a sha thil sha chian fata du tha aliama police constable John pai hi police headquarters a thua vampire chanchin a chiar a chanju Demetrius a thi atang khan a room mak tak te kha alo thi dan mail te nen khan averu ani age zero autopsy result an nga chungin chol riani a Demetrius a thi dan kha vampire lam ani kher lo thei ama a na tho na chin khutam tak omna avang khan khatyang thok thin hawina chuap na dan nei thin Potter's Rod an ti te po ani ve theyaring thawa mase heng chuap nat na Potter's Rod hi chu an nareya atop lama an na tel thin ani a mase Demetrius chen omle in nei tu te po kha azot feka natlok na em ani tu man an hre silo na azwal zel ani silo ani alo thi dan le athi mel hlau thong mel le arum thim si chi le purun te khang vela mu khan ane ema wangin vampire ti ani aring kher ani rauna in achiar ve shim ani abel chiang chakani hemini hian phone aron rita a autopsy ti tu coroner lo ni a police John pai thin hi aphudot dot coroner chuan autopsy zawa result kan nei to aron ti heta athi chhanaron soi hi arin phak bak dayani vampire kai noite chu lo ni e khazan khan athi zan khan Demetrius khan vampire laka inven himnan ati thin dan kha atile efeka mase hemi zan hi chuan chile purun warte da kwal vek to a thil dang ti belanaya zandanga poti thin thawani purun war lian vaklo bok khat kara lian vaklo akara lo omve thin angkha ale noya inven himnan ada tel kher thina amut pui thiam lutuk a ne so lutuk ma se khamizan khan thilakal swaltani ale noya purun warte ada kha ashoka engtin tin mo atola ashoka atang tani autopsy khan coroner khan purun war kha ashoka alatang reng kha amua purun war shoka tan wang khan athi alawni rengani vampire laka inven himnana aman purun war kha ama tilum tu anitani 9th century vel dai to khani a nipui lai chohnulamani Viking leader Sigurd Eysteinsson hian Scotland field zau em maya hian asakor chuangin akala abula hian asira hian mi pahni a commander te han omve boka sakoran chuang ve thawa an hnunga hian Sigurd sipai tam takten ombok hian omna field hi indo na mun ani don me kani Sigurd le a commander pahni te hi anbei tur sipai rual anbei tur te leader ber beturin ankal pheya he anbei tur leader hi mile braid ani an in hu na tur mun field lai taka alo om to a asakora chuang ve thawin a commander pahni te nen an ni ve thawa chuan an hnunga hian an ni po an sipai lamte an ding ve treu bok in dau tura in machhon an ni a mile hian
Murray la ram a op meka Scotland mar lamani Sigurd hian Murray hi adu ani Murray hian in chu don hetia an in mu phot chan he oma Sigurd hian iram then khat himin pe then la ron chu saka ron dau je uhi kan tum lawang tun kan in be tur po hi kan ti to pang ti atumani a Sigurd hian eng po ni se lo rem ti lo po ni se an in beyanga ne na chu an chang tho don ti a sha a chan chu Sigurd hian a sipai te tam zia sha a mai la sipai te let fe an ni baka Sigurd hi alarda chu Sigurd the Mighty ti ani a lo nei lo kumsom ni chuang hoi sen taka Scotland ram chen khat lo op to tu ani a Norway lama alal tan rin omle hoi sen taka thokani mile ero lo le za lo lu tu kani ve lem lawa thutluk na siam thut rin tlak lut tuk lawani ve thung hetia alai taka an in ton hian Sigurd hian mile a hian alar deuh na pakhata muwa a mela hian a ha mai pani hi aron lor vak a mui malam pela ron lor muwa he a ha mai pani ron pong big em mai wang hian ming alo nei nge a mile the baktut ti ani anin betran ta a ma se Sigurd hian a shevat Mile hian aram then khat chu apedon lo na sa in rema du lo Vikings te hiti tur shilin thupek te lo pezo ka Sigurd po hian makati a kan tam te reng ne nan tlem si a ram then khat min pek chu phal mai se tiril ru Mile hi alo khau chung ringota fing se chon a sipai le lamde sipai en se in rem du mai o mani Sigurd hian kele ka Vikings te hian a sipai te le ama hi kan be an ngai do na ni hi atita a Sigurd te po a commander pani te nen an sipai te lam panin an le taringota a sipai te chu Murray house kan tha ve kan ngai do na ni atita ma se atan mile the baktu ta ero zwa turina ti a ama nge in tha adu ani darkar ni thum bor velaliama Sigurd ta po asakora chuanga ma se tun trum chu a Viking army ten an zuya field an chwa san me kani an camp an panang Sigurd po asipai te haunen an chaw le ma se a phurani indawa zawa arin ang che in asipai ten maila le asipai te chuan ne chiang hle chuan ama Sigurd hian ama nge hian maila thata tuna ankal meka maila lu alak chu asakor sir lama hian a thlunga a en thla a kebula chona lo waya alu chu maila lu chu a ha mai lor te po achiang ani a ena anui lo theilo lo tlenga in tilutuk an in do ma an in bia khan in rem du lovin thu lo pevela tuna a kebula alu a in khaya Sigurd tan chon thil thaber thlengani chuta maila athita hi Scotland pum a op theyani berto don boka phur takani ma se nirei lo te ya Sigurd tan hian engke madang lam don tuna hian an in nga ri na lunga siam in Scottish miti omna a achunga khuma amuani nati in a albok a chanchuni ni thum liam ta changkhana dam lova a khwa sikna sa ema tuna a doctor hian omna ina haron kal hian ron endika alu a thing ringot a thei to pa chhuwa to a ti thei anei to lovani Sigurd an adin huna shia hi a thinari mani a thi don wangani lo mile the back tooth kha ne veka moti a ma se maila bok hian a chiat na hi a thlenani thil ni dan chu khatia an indawa ne na an chan nu khan Sigurd khan phur takena ne pa maila lu kha akebula khana khaya phur takani asakor atlan chaktir zela maila lu kha a inthen lop mai zel si a chuan sherengila mail da baktu da ha kha aha mai pani ron lor chuak vak be ka kha aha nge khan Sigurd tamal kha alo supem thinani Sigurd khan a shelo a phur lu tu kha thi kha chu mu amal maila ha in a hliam na thi bo kha mu ama se maila lu thi sena moti ma se ama mal ngei maila ha in asut thiani a atopa chuan Sigurd ta hian hlo tling takin maila kha that ma se maila khan ala du tok lo Sigurd ta thina ala thlen thau amal hliam kha apuni na sa ema antibiotic enkol na a om si lo Sigurd po athi vele tani
July ni som pakhat kumsang khat zakwa somsari pariat laidar ni velani papakhat Francisco imbarnon balengya hi larapita Spain pon mai highway ko nga truck khalin atlan meka hemi mai hen Francisco hian atho na warehouse aron chwa san chani a chen na khwa pan me kani an ina hodon hetia akal na kong hi a ha thak tak zet a chan chu vo in hilum takani air conditioning ala nei lo zui boxi chu mai ba ka ama hi lom lo hle warehouse a chwa san ma khana thopui pakhat ne nan in hial dewa Francisco hi kumsum nga chawani ve to a he a na hi kum enge maza ta lo thok to mithin chelam room ve chi chu ni thona in ring tok le experience nei thani a masela no pang ve tak a thopui chu po an tho na tho department shana thokin ti dan tura lo shil ve tlata a na re takalo tho to chu ti dan tura shil chuta a thu soi angai thak lo chuan a in thir tur thu te la shil zuya a na ati dan tur shil hi Francisco hian angai theimia lo a bikin khatyang no pang te le ngal a shil lai vel po hian Francisco hian enga ma ngai lova nial ve thona in mase lom lo tak zedani tuna akal to nu po hian ngai to renga chon hetia tlan lai hian tolbu cha omdon ti sai na mu a tolbu thi checkpoint ang deu kongan kalman pek ngai na mun ang khani a Francisco lom lo sa ne na thina rim zwala poisa choi le tum lo van nei thak takin helai kong vel hi chu a sheve ma alet zong de watlan phota hoda na shia a kong chu se de shit ma se poisa choi don lova baka tui pui bul kong ani do na pawro ka zia ring ani highway chu kalsanin longkat kong chu zo ta a darkar chan ve vel lia ma dar ni le chan ve vel ani Francisco hi tui pui bul kong lian lu tuk lova tlan me ka ma se helai kong tui pui bula hian thli te a oma bawro ka zia ring kha ni a alum zok tayani highway ai po khana lum zok amalam maya campground lar tak mai camp na mun a oma Los Alfaques ti ni a field zau tak mai beach bula omani camper van le tent te restaurant le dor tle mazonga omboka Francisco hian mi an tam hle ti po mu campground na te tuya te an om nuala tuya va chen ve lok po chak ma se thiri ang taka she thuta relo te a re le chuan ri a shele tuna chuan ring lut tuk to enge ti po a shena in atlai lut tuk to ani secondary lo te ya mi helai campground atanga hlave tak taka omte hian thil ri dur ring em mai an shia a campground Los Alfaques lam anwa enjule thil al lian em mai wana chho palian pui ang maya al chhawan mu a bom apua ka ang chuan puaka om zela aron puak zel rap thak takani atopa are a mei al le khu lerani to he campground le beach te hi an khului lui mai emergency response unit te chu anron thleng wata anwa thlenga an mu hi oi haran tilutuk ruang u dum vek te chu mun tinan oma a then chu camp chera te la thu in an kang luma beach a phei chuan le thil then lai tuya lo om te kha anung chunga chum hlum ang mai an ni helai mun vel hi a che ne lut tuk boka first responders te po hian enge thlenga ngan chi thiam lo thil puak cho om nge yani investigators te pon ni enge mozat nuwa an she thei chawa an thil mu chu khamini a Francisco ale a tho puino pangte te in hau in zil vel na tangkha te lo in tran rengani khamini khan Francisco kha warehouse atangin ho turina chuaka a truck ba nga yani lova chuan a ho ma khan kalna tur pakhat anei bok Francisco kan mu mek hi long haul truck driver ani a he a truck a hian pressurized liquid gas a phurani alma em mayani a heng hi hemi ma a Francisco thindirim em tu chu thok veleno pangte khan Francisco kha ateng karage sa thun khan athun nem lut tuk ti in alo shilani thun tam lut tuk hi hlo om takani a chan su pressurized liquid gas te hian room ro kan mamo a an tot lut tuk chuan al pal a ol em ani chuta ni satni kholum em la ya phei chuan a hlo om le zual pon lam salut tuk khan gas kha alo ti pung zualani Francisco ero kha chuan kha pa thuron kha angai poi modu lo ama ang experience tam tak nei to ti danani a thun pon thun tam thin reng an lo atam pha thina ati thin danani engke ma tha thin bok ma se khamini khan akong thlaka longkata kal khan akal na kong kha highway kong aina lo sadai si
ina ho ma in kha gas kha deliver na tura ne ya kha gas phur khan hun lum salut tuka kha na kala asat talu tu kha gas lo om lu tu kha atto din atam box si kha a ala apuak ta dur mayani chu mayani lo mei hlom salut tuk tak tak kha athe chuak pa a game ground mi tam tak omna kha na phu dara kha puak pakhat khan puak danga siam le zela camper van terrestrial na te khan a alin apua bel zela atopa John Francisco baka mi za sumnga pariate mewan thita ni kha anua helaya boruak wanga hrisel na ina torpha zong zong tenen heta thi himi zatni somli pathum thleng an ni thu puan ani a he hi mithi te kwang da khom tak tak ani